Baik hne mau bantet iki Emson. Kawan kong pinkaman lek hne po MetaMask. Kapa ar na pila. Lek MetaMask hi la open ni kene ka kau file account. Ta select yang ne send crypto, send crypto matik. Ta klik to. Menta kesngi kene ka send kala Qdor hadu 100%. 100.100%. Tong ba tom lai ngathit. Haji sha por bakas sau kene am dan ka mathit. Tong ba kene ka training part ngan pen I kumno ban thit ma. Ti nda pila adapt lai yang tu klik to swap. Ti menta hang ne select a token nyan tu ta klik kene matik klik matik nang ta yuni matik pen kêu sejrong yunu Emson pen hier spo da ka ba klik hau nu khnam ne sinyon tak hanu khnam kala yai kum ta ma klik to pai tementa hang ne ngadon nio teli gini ki matik da kini ki nio teli ki matik ngan thit ya kini ki Emson ngan stai no to thit no shwa tang ro teli kumbasau dollar ti ka jingmut hang ne ngila ban thit $1, $4, $4, $4 o compare ka jingdon bisa ti to mentang thiet mo da ka basulai naked code anya nong to ti kin ai kat ne teli da ka ba chu swipe no nang nation ne na ka diang skamon tongan swipe kan tak tong to la dap kam ti kani gede kam shortcut kumno bangin thit ye kini ki send crypto na po MetaMask banyo pha kloi 100% personal account ban khandai percent project ti menta bala thit la dap thit kamut page la poi nam to kane la poi dia kane ka ba ngadap thit menta ngan pha no 100% personal account ngan chunyon nang ne nyan thai nang to ta klik ne send ta klik ya kane ka account kade ka personal account nang tas I next nang tas kanyang to 100% kade ka no apply calculator Sino calculator ti matangan kany sound not dai not neolai sound not dai not neolai dai lai san ar multiply da usan persen kabut ngan hapo akawan adu ar not sau san lain reo dengan tai ne ar not sau san lain reo kentai reo nio katung la pha 100% personal account sinyan to next yang tak klik send upspang transaction submitted waiting for confirmation di spang kala sukses tindak kala sukses ban pha ya to spo personal account ke batam khandai 100% ngan pha no spo project tika project hang neng la dep save lipai ka account jong project ngastai PRO project kane kala mi project account nasinya nang to nas I next nang ta sinya nang ne arsin nang ne bong use mark klik to arsin kala like kane baro tangan nyan ta kai use mark to ngadap tangan I next ti sa klik to send
tangkum tu korkom bangi kabamut hang ne mentangi sei ke pisa napla ipen kela pisa kripto nang tangi thit ikini kisan bandangi la thit ikini kisan ipa no san persen project or personal kau but san persen or kandai san persen project lada ngisngau jaitu banmen kami onong damen tangba la ban thit direct ro knang ban speed kakam diha kapor bangi don pisang ila ban thap hangne bat sathit sapha tidak kene kurkom ngin salap bakat naslam ke bitcoin kan sapoi hapo wallet jongi hangne hai hapo metamask tang bakar bitcoin namar ka jing thmu bangile kane klong bangin yo shibon ki bitcoin dakaba ipen kha pisa lengba dakine ki sen crypto tiya matang aspen i kane phiro phila banle namar ngang la dep le phiro phila banle la don ching sakli sia praktis lang ya mata tang kane shwamo kuble shibon